Lepas sontak taksi itu mangbong do thula aparim KAC sar Pradip Singh orang yang seminang cetong do naselang lipan sami karbi puhoi pakpen karcho ponje bhansi meliju pachini jo lapen alang lilo nang kidun alang lihem sorda do sampi Purnima Teronpi alang lipan sami karbi puhoi pen karcho poniko lapen alang li supo sa minang cetong do ili tumalong alang li may laki sarlongki singna alang yang pinat sila ko lapen kasalong secretary arpu kikhibom lapen Karbiang Long Live News Channel long editor in chief arpu kikhibom Dr. Pankaj Terong alang listamil tumang bongdo alang lipan sa may karbiya po hupen arjo ponik po. Napendo tulang ili tumlang nga chetong dun KSS Publicity Secretary ake hai hingjong tiso alang listamendo selang listamida aprangan ke bangji phansi johang ponik lo alang lipan sa may karbiya po hupen pen deng ponik po. Lapan pilong riart panang cetong dundo alang li lake sar debentimo alang li phang sami karbiya puhu panar chuponi po lapan alang lilong alang libong sami nang cetong dundo alang limen lake sar doloitimo Ilitum pinil bang saja mereka deng bon ki nura bang pho join ni same hala ilitum karchu panik vegji no e pajir vegja bang pho bang ki ilitum mat hengnu avide rason la sini li chuni ring tung alang li phasa me dak hengnu an ke bang ja phansi alang li phasa me karbi apu hupen archu panik da nang di kachu pachini long Dr. Thorom Timong apen alang li sarbura alang li phansa ta me karbiya po kan archo poni po alang li sarbura men lake sar Anil Timong apen alang li Dr. Thorom Timong asar pita do alang li men lake Omphu Teronpi sangpi Omphu Teronpi Napusontak taksi li tumalong aluhin ang cetong dundo thula alang limen lake sangpi Rini Rong Hangpi alang li phansa me karbiya po hopen arjo ponik po lapan ili tumang lijur piece dami tu karbiang live hin pen kar jon kiki khan ki me dampur so anong i Dr. Thorom Singh Timong pani pajiri pura somai long bejrong tu letu motor mas council long XPM Pradip Singh ke hai lapeng kasalong ajar secretary Teron ke hai lapeng kisis long bejir pu tentang tiso ke hai lapeng lasalung tinggi abang pu Dr. Thorom Singh Timong ke hai pendono dagang kecetong dan kau tetap menjadi apa sih yang sampai kadang pajari lo
kalau kopisi ini mata dia terus dalam nama ini ini sih mata si lingkaran alam lo apa masalah saya kita yang ke mesin saya mepet aja tamu oleh klaim pesutannya klaim itu matu bahan aning keparu apa sih laso anong itu kepajir dulu misalnya karbi anong labing pen kepajir bang ini curo dulu langsung tak pajir pom nih apa aja semepet lah hai pen mathasil nanti sutannya klaim pon anong cirot kun pen kepan ni ponjir pan anu saya kepan tik ponjir pan anong cirung po lalu sinang tum ahin pen kejong nyelang pan cetong uelang alang pan teknologi cetak cingki ulong lelang jo alang itu biasa setanang ni supul ulong kini laso anong eketong lagi isi mengarong alam lo masih jasmine pet alang ni inut doktor waktu kecil kayak jadi kita lang sebenarnya alang di kita medan mesin buat lang tum teknologi nilai mata apa kayak kalau yang live yang pentas laso kita kelang jadi si asam com maksudnya tum kesekitan dota itu asal laso asam com dan si laso koma apa sih laso nang pingin di jima dokter pancot tak kali ni pilih bang asal laso afil yang dapat kita ini kita nang sama dokter pasti kipilo hasil so samcom dan si alang tom ingba permisi pilih lo tom sing timur kai pala so anong ipapajir lo poci lo matalo apa aso teng si pagkatambah damang jing kasi isi misalnya saya lo nili niji utak heke ano tin sedane majok sedane kopi apil mana ni klaim ji ni klong pengen sinali atik jot pen hok pen si klaim pelotang te ansi nang lipan ajar ini pesan kami asong untuk sudah nang lepas nasi nang kelang dan doji, tapi nang lepas naso alikok ni nang pi doji. Masa nanti dan nang cipihu sih, nah jadi kami klaim kita klaim pemesen sih kini ini apa masih klaim sih kini bayang teknologi itu teknologi, dalam sih itu nak kahai, anak kita doktor, anak medicine sih spesialis buat medicine, mereka jurong bom lo, jadi citong pikir lah. Talang kita sontak sih klaim di meja nasi kini kada bengo light alang lepan laso recognition tipil laso anong ite pajero asi chorolo nili je thekte kada pada chorolo taka chitong dono pot la peso thak kada bengo light to takali kapte so to mata laso ke claim madam tum phan anong idum bom se ani parum dum bom se le mata itu thesis penda son award ke kalisita matari to tipil hai karcho da padu dolo asan thak ando dono ji de kar pitanon ke pinang kecihung dulu penang ke lo, mana tuh dah telepon lah, soal tunda kopini lah, pengkopini poho, kopini kecepatan lo tanu ke long tunda tuh lo karbi tunda, deh solo kita dulu, kesenai tuh milik kita tuh pan karcu lo, mate anak ke long tuh pan karcu tunda ke nangji, kasih sobang misalnya lam lo, kasih nanti nangji buh lo, macam lo. Masih karbi ang lain kan ni lepas tapi ni lah sono ke pajir lo jangan pon ni lalu mati ngakau kan kacau pajir lo tapi kado pada putar kacau pajir sini perfect di dalam teras apa je kau jadi sepatu sore le lampat tulang tang le nasi aja pada sampai di itu dalam banyak sini lah sampai satu sini pemelo pasti alam itu asoma asopo do bang tidu kita lain lagi kapuri mesti lah kena lo kita lagi pasti lo kan lo letar pen ni kelong lah pasti di doktor situ dia ni ha pasti doktor ani ha pame pasti alang di kipasan di sana puri dam lo kita para utang pandal di tujuan masih para utang tala pansa Guwahati Medical College lo halap jang libau kita aja dah kami kuri kita lapan sih di taman tu masih alang le laso aling ha tengpen ke papleng ke pan alang le kanta ni aku pun jodoh pabil apa non nak non setong non tum ni tu kai kita sebenarnya nala orang tapu kali lah doktor alang dia kan na kabi na kasa along dan seperti lah ada na kalau salong kita prinsipal
Silang itu kita ketang kado kabe aprang pe napar ke non kabe tentang puri cihung sita bahera nulis kelong tu na pakai kompit lah pasti na bahera ada online exam sita aja tungke long pe napa satu macam online ko sama macam Allah tak kapere tung tadu video tekter ada di tu sinon non aku ke pikiri dotulang $28,555 langsung cek lo ne Julai lo ne langsung pitule po na si karbiang langsung seta lo ke tiga tuan ke da pidon si mino da ke mo pe an jatum seta lo no je paisa pinang ne tahu pema chingnang tundu pik po langsung ka chingnang ke plok tunjo phan ke ini tunta bor I sama tikla na se lahai angong po pe li tum karbiang samadang si bahira long dudung tang lo pote tun naho ke tanta jo ke joy banji nun aja tum ke na tapu ta ke lo na ke lang lok su la pen bor pung nang da ni po hom la ben ni je ta the atang ke no ke lang lok so so ke doktor engineer ke puri chi sai din an no dopi la pen puta makoi lumapan kilmi nake pupen nge chelenge dikdang no hopu coba na tupan ke joy pinot pokal yang sen la so jo dum ke da kopi ma ka choli ke chini ne pinot meghaloi la pen mot gene juai la tra choli ba chini pilo so da thasi ka do be lo sita le tum dudun ne nai ji chali dun pami nei ke chali dun ji plote ini tum ke thek Japan ini ka chali Japan si ke thek na Japan si hempen na balo pasi ajat pene ining hang asong du posita labang teng ne dasi kapurhi na thosi tu palo na ji ni ja ka chali ji ka chali na thule pupulo te ni ka samise jom ta emi paramilita samise jom ako English ta emita ta samis English ako high school ta song no college song ta hini no masih laan pela mata elo pede ni ka ta doping no masih kopia polo te litum karbio sudah na tumang aprang ke asamis pen tak tok po metrik pas banta na somara metrik pidun do pia dibian ko kandi dibian to ye tha dibian to mota nona pia ke litum ta letar ke long dun pindingan ke thok si ke long letar ke long tum da do sabatu pini asa matu kan masih aprang pen pupal ke ate piman litum ta English medium se chali yang se lo pasi lai bang puri na tuwa prang sinon litum lan cho ta kali litum nim rokom jutang jubat lai ta litum chali ponai na ason tin no seta ketek singmi metang pen cheng che bu pasi metang le tek lo pu te ka do ka litum ta litum ke than du ji hili ku te masih ke than pig me me lo pasi than no te te la aji padeng no se market thon me samatum lai ke kon tek lai ke se ke tek po lang tum han ta aku putat ni aku pen so par pin asena tum la ka lai alo pe ta lang dun chari bom chi ke lang pasi lang tu exit permiten ke kan the pasi tu han churusi ni lang thala si kan ta khabar Ini kijaya pan amin pangdak de prang ini tum long non hejong ke bang tu lagi sar Dr. Dharam Singh Dr. Pankaj Teron alang lihin pensi non lam the theni jai phonik po masih ini tum cithan lo kamu pen stameni ni France tame sar bidasing rong pi pen sar produk sing naralang itu nesen si alam na panik lo itu han nasi ni just bet bangke karbiang long life mentusi keseng lapen kopi potsi itu laso award bank gitu an mati anong gitu mah lang soala mang sini han nang itu han nang panik po 2019 aning kan pensi karbiang long life keceng abang ke hamren long si keceng sampai api putot dak di fulong si lain julo mat non mang ke di fulong si dobom lang lapen nili
Jungjung arpukian ke non lang apor doe lang lasi labangso ebor mate anong ilitum Karbiang Long live hinten ke pajir pon ke la hello Karbiang Long mate Karbiara aphan mate society aphan peneson contribution ke cepat duk pen joy ke joy one pen kali pin pen society afan cepat duk society pan ipi lapen alang li jungjung alang li tum jungjung pen ke clan peniali long jima amenang pan ali long le amenang pan mat hat hepen rata pan peniali long jima pula hai lason cepat duk pen ke clan atum alang li tum pan si li tum tang thek pen alang li tum pan ingsir pen si li tum kaprek afil isi vera fil kali non alang li bang health medical hin pen lo lason thot si tuning ilitum pajir pono la bangke education ahin research ahin lo la bangke Dhrom Singh Teron alang li phansi keching si Karbiang Long life lifetime achievement award ilitum pilo pajirik lo la pen non mang second time lo alang li phan ilitum especially health through services la pen tu alang li keching nilining dolang non da alang li dak metric pass hot ke Karbiang Long pen ke top lo Karbiang Long mana first position ke long abang lo hala suhut metric hut la pentu last bang so top position mate keme bang ke mana ington te pinten pamit me pinten non anda la pusi dambom lang asi lai kado gawe mat hayat pen ini tum Karbiang Long lai kahin pen alang li phansi pining aphan bangke lifetime achievement award sampai alang li bangke akata bihek lang apor lan so se apor do lang lifetime mo monon pis sampai mo pis sampai lan so se ang song panamik nang lan so se a height new achievement aklemik nang ilitum han nong me nang pawanik nang la hai kado kabe nang litum mang thengno la pen arnam long sampai akhir jume hang pilon ilitum Karbiang Long la kahin pen la si monon pis sampai lan so se pafrang nang pusi letum ning thelo ako unji paprang ulang pusi ning thepen ilitum sampai lamang so award alang lipan pajirik lo lasi nili ningje oelo function da theo kali pa lason dibaw kali sampai si just iningang sam lapen kadok kabedang litum nang sitong dun la support iningang sam banganan paklaing lo lapen monon pis sampai lason na program long nang litum kadok kabedang sampai litum Karbiang Long live ahin pan sampai nang sitong dun bombo pusi ning thelo kasi lanwat ningge si nili lam thing sampai ingko ito kadok labang so sai kiteng pon lapen niliham nakahumri maten di supu Dr. Dhrom Singh nakahumri pen nili buhalong pini labang so sai kiteng pon along cetong rapet mana cetong dun man peng itu aluhi Karbiang Long mate kisies kong chun bang sar bida singrong pia ke hai lapen ke sar XEM Pudip Senara ke hai lapen ke kasa engineer secretary kong chun bang sar komposter na ke hai lapen ke Karbiang Long light alang tu staff lapen ke media tu do we bang pubang pi lapen pinida kitong rapet don rap jirpi korti jir kado ka be pantame nili pathie pen lam than tia prang kado penta suri akadom pajirlo kado nasidonarli hoglo pini lapuson asayang deng kideng pon kang sir kang cap labang sunal tun kilin pon kang sai pon long nili sepu adagwam Dr. Dhrom Singh fanan tu mesen ketek long lasukang wai pon pen nili asal burateng pen nili lam nang kan long etibat sitame labang so sai kilong apot nilin menta suri ninggarong ninggang samlo lasi hoglo nili tum isung dat ke boy dat asu ke pecar lihut itum anak isungang bong pen nang kerap dun abang puat tum hanta pini cipalo lasi nang garap dun atum ke alang tum sa XEM Pudip Senara kai tapi hek pandai cicini gali don rap kali sitame
kapor he hut alang li tangka poisa ba samsung da nang rap lo ji churu par lo churu ri uni pusana thak nitum puriar lo non ke kabitang joising be diepo non nilti pidola alang tu mahin penta dor de pupi panil tung gisung nong tan tu nang cerap citu lo la pusana thak ke thegeri tu nil tu man pidisari nang pidul lo la pen ke la son pen sialak tu nang cerap citu na joini si pini nile masuk kapor he labang suabang angkung angdeng pijud long lo upinte nil tundet ke kiun elo suta arna mada katur pen kithe ke ding la pusarang thak amunit dulang pini na ke tongde amen abang nai tongde tam hani liama sum selo lasi lasana thak nili alai tum kado ifanta nili churopar lasi kijut siabang ke nili ningarong pi pini iltum kar binglong lai patung penta la pusana thak kabor I kahumri pen mesen asayang deng ke deng pontek pakai deng pon apot tapen ke pini la sona asayang deng ke deng pon si pini don rap ke the ke ding ke the ke ria tumenta lam e the tineta che than chimum la pen ke nil tumta e son ni abidi chini don po ari don long lo la si kado ka we phanta pini dak nai tong the kapot nili kado phanta moe phrang nile masu doktor pini Ramsing dalam artimu kan pini tung kang lai pontek asal ta ansi e phrang akeng kam kirung pontek ji ba kunu unpo pu ningi tipen pini nai tong don kadoi rap jirpu pi don rap ke thegi ding phanta suri ningang sam akar dom pajir pen nilam the pathiek pen ansi kang tong lo kar dom ding itu mencerap don rap cerap itu pen akor namarnya dah katur lah tidak mencerap mendah katur pen jong lo asih ansasi ni tu masudet gali anutin terus kami doktor tadu nang lek anu Singapore hi ke bor ipon po karbiang long light pen rung pon bom pelote asih ni lama ningi dikte lan ton ikok Nanti bang, alang li ke inot kecepatuk pi ke bang pu, aning ke mesena bang pu alang li bang pan kira la pasana dopi. Na penalang li doktor ke mam ke non head jong lang tahai minis, tapi alang li pan ong dung atuk karbiang long adang pi kudang long belotang te ong dung atuk kelang li pan kacini si ke ong. Ati bi malang li kiso kelang mesen bupu la pen patient atum setame Dr. Ramsing timu belotang te arjulong belotang te alang li kiso kelang mesen alang li long si celang damanji ni tum talang li long si damdak la poson si cethane te pen la puchor kali alang li keklen kedam kidu kelang atum asame rabdun pe langdun pe la pen alang li keklen kedam kimesen penajo India angkang pi Assam chokali karbeng long chokali India angkang pi same alang li phan kenot inut pusi hokpon lo si penengan ikan suhinira ingkor ke thom Epican setame nada karbeng long si alang li penajok si lebang so Epican 2023 setame karbeng long angkang pi long nang pamanong lo ge alang li penajok si choron nji alang li pasot keklen kedam chapadu pon thega jok ta lahai katu ka vinil tum include size pinir ni kalang li phan lang no istame pajir ponik lo kecheng bangeli tum Dr. Ramsing terana phansi no e pajir ponik lo lebang so lifetime achievement award ke tum karbeng long life pen ningkan isibing if home se pajir pon joningan ningkan mati 2022 bangeni tum Dr. Ramsing terana phansi pi pajir ponik lo pen pening 2023 bangke Dr. Ramsing timu phansi pi pajir ponik lo amen ta me chinglit kon akura bang se fracture lo Adun thu trophy bang ke sir bidasing rompi ban sipa jir ponik po lapen jambili athona bang ke sir Pradeep Singh narpen sipa jir ponik po bahini kira pun sakure ha la penoni si ki piji dolang memento la bangke alang iphan pajir je prang ili por hi pen kadu ka be phan parjik phuilang
Karbi Anglong Life Lifetime Achievement Award 2023. With our greatest appreciation, we hereby present Dr. Dharam Singh Timong, son of Anil Timong and Omphu Terumpi, is a prominent academician and a physician by profession, hailing from Mengsing Ronghang Village, Rongkoroi, Baithalangso, West Karbi Anglong District, and currently residing at Dhoniram Ronghang Village, Matipung, Dipu, Karbi Anglong District. He completed his post-graduation in medicine from Assam Medical College and Hospital, Dibrugarh, in the year 2017. Like every commoner, he had spent his childhood in a village and tested every moment of his childhood days a villager could possibly have. He started his education from his native place, where he completed his kindergarten from Langtok Teron Memorial English School, Tengkira Langso. First standard from Wosokoida English School, Dongkamukam, studied till 7th standard at Don Bosco High School, Satgam. To continue his higher education, he went to Dipu town and did his matriculation from Mount Calvary English School, Dipu. Coming from a poverty-stricken family, he broke all the barriers of resistance and became a role model for the students and youths by securing the top position in the district during his HSLC examination in the year 2003. Acknowledging his efforts and achievement, he was awarded with late Rosmi Kropi Memorial Meritorious Award, Karbi Lamed Amai Meritorious Award, Karbi Students Association Meritorious Award, Deputy Commissioner Meritorious Award, and many, many more. Later, he went to Guwahati for his higher studies. He opted science stream at Cotton College, Guwahati. His perseverance and determination in studies bore fruit when he completed his graduation in MBBS from Guwahati Medical College and Hospital in the year 2010. Apart from his academician excellency, he is currently working as an assistant professor in Department of Medicine at Dipu Medical College and Hospital since 2022. Before that, he had served as a medical officer under National Rural Health Mission at Dilai State Dispensary in the year 2011 to 2014. Served as a medical officer specialist under National Health Mission at Dipu Civil Hospital in the year 2017 to 2019. He was also appointed as a registrar in the Department of Medicine at Dipu Medical College and Hospital in the year 2019 to 2022. Besides, he had also served as a nodal officer during a COVID-19 pandemic at Dipu Medical College and Hospital. At this instant, he is also serving as an honorary secretary to the Association of Physicians of India, Assam State Chapter, Dipu Branch. In acknowledgement and recognition of the ongoing commitment, hard work, and dedicated service towards the community and society as a whole, today, on this blessed day of 2nd June 2023, we honor you this day to show our appreciation by presenting to you with a Lifetime Achievement Award. We pray to the Almighty for your good health and shower more blessings upon you to your future endeavors. Best wishes. Dr. Pankaj Teron, Editor-in-Chief, Karbi Anglong Life. Thank you. Manabangke, Dr. Pankaj Teron, Lapen sa Bidasing Rompi, alang litum kaduga besi labang sonong ibangke, pajir po ni Rapet po. Sir Pradip Singh Narsami, join doon po. 100. Lapenon bang kalang li sartis kami do, tanti om puteronti, alang ifan kami Karbi Shole Pak do, lasi alang sami kicho deng dun jipan aprangan kewang jipan si johang poneklo. Lapen Sir Dr. Dharam Singh Timong Achor, sang pihun mili yung tipi alang lipan sami da aprangan kewang jipan si johang poneklo, alang lipan sa dami Karbi Shole Pak, pipa jeponik jimil tumahimpan. Ladaka hem tu ni si timung hem tu ni si tumpen pini dada na chetong non aluhia tuma phanong e gi piji do pu la se labang sonong e pipo
Jirpuang po mansami punilite lo charni bi lagi pagi Jipura ini heman kau militan abang selesai kedai long na cetong dun cultural society secretary so kisah apa hai lapen XCM Sima Saraki hai lapen Carbiang Life Editor in Chief Dr. Pongkos Saraki hai lapen KCS along Iklandun so okay hai lapen dak mga cetong dun media partner satu kape ka hindan katimo kanan lapen dak ini jawab so mai long na cetong dun Milihem Donga betul lapen ilijil poji piatun kedua be nanti tumpang ini hintan suri akademi kajar kecil labang soa asayang dengan alam ini dah cili pamile ane sini pan mengkang lo yang sama sonsar tu masih ni bang menghuhai lah ini pan kosan mah walam lah kosan sih ni deh walam cuma dili ke dili kama masih lason lo ha cari hupen kita ini kisah ke boleh lagi anu tindak follow ini tu mesti furki mola lah dalam lot lot le anu tindak metang furki mola ke kita si ke orang si halang dia je thana mare deh mah kasi sida halau sependa ni mah thake lah ni si jadi tam ke sai ke kisah ke lang itu sida lade lama kapre tak nanti cerap dan mau yo sida noson hantu kali jela sonani ani si bang nang di sini pulasan pantai kali masih sayang deng ke klaim manong ke Bilitung ke kaya masih kisah ke leben sih kecelang naik kiu itu dulu kulese datang dulu lasi udah main lu pelotang deh hingga minggang sam tadi orang itu hingga itu minggang sam kemana patient kisah banyak sih kamu lagi patient sih kisah kelang nami pelotang yang mungkin kami kamu hasil pelotang deh am selesai mana ini termuncul ini talahan ini lemah aku pengen ke mungkin mereka tengok masih di sini kami itu sudah tampil itu kita kisah bilang mau pindah apa ini macam orang kok tapi aku pengen ke nasi dalam masuk program dalam ini tu dia mahu lagi ni lagi claiming akan lo mati apa pun ya masih ni ke claim bom lo dam bom lo sih toh bon sih tak ada nanti tu dia tergolong kan sih nasam lo tu curu parti lo kata aku anpar ke curu sudah lah lo sih ini emang set sih sama saya yang itu deh sama am sih masih pilihan ni ke ini sedang person sih behind every successful person ko there is a woman behind person sih hamaरा कुपाई लो नीचे में kan si lupa ya kupai lo nih teron dia kupai lo nih mati dia kupai lo nih dia soal kupai lo nih mati mana lah yang ini teh ini supi dia kupai lo nih sini ada masih kamu ini yang pakai sada dari tempat ini ठीक है कौन सा जाएगा ओके बोल दे रहा हूँ पानी में खराब नहीं दो
Jadi kai namun ini tu porhe, lepas mau porhe lo, kecuali alam kan ke. Menteri orang pula pani, undun cina man. Tapi masih, anu dah mereka kira apa nak tu masih, apa sih cari jumbo, tapi jumbo masih dah, hal kecil mana, ni kan mungkin lah boleh je ni, cari jumbo mesin ni, hem det kali. Hangarar paman masih kaita hala kacali hota kaita lah bangsa ini dulu kau ni nak cepat tu kau ni bang nak ceram dulu kau masih hala kang tonji bang ke ni apa dah apa sih tambom Sona taxi lah bumen di base tanggal jadi pen di laita lah ni tu ye compulsory posting tu apa di laita claim lah Dilai, jadi klaim apa? Anda satu lagi. Kawan ni putih ada kan, kawan ni diklaim je kan. Klaim mesin, ada kan ada tu anda dua thang mesin, kacau biji thang kata begini. Thang lah surse, tapi jadi hin nata. Nanti bori pila. Sihala sur, mangin pandan ni. High studies kan dibuka dalam pulau, ini pandan dilai dulu ni. Thani liva men civil hospital che join chulo tange jate si bori bom lo dam bom lo aur Muhammad medical college lifu nangseng lo masih civil ke thabu thaite po masih nita medical college lo si dun thuchi lo nonaman ke ni lage assistant professor department of medicine masih do lang dili tumahin ke ba dili tumahin ke claiming do lang non si kecil lah, boleh pun datang dalam medical college ke, nasi claiming saya mau tak ulang, ini tu akhai mata kacing tu nanya mau tak ulang, ini tu hendak hilang, artinya ini tu mana bang si kelang apa, sungguh, ini tu macam sungguh lah, ha non ke, anu kapai ada dokter tu ulang tema, sita ini tu ada dokter ke tu tahai, sita equipments, instruments, claim yang awal saya, tu kami tak kena kau baju ini, aja apa bang ini tu claim yang ada. Konsep kami lah aja kong doan ben ke bori bom lo, masih ini thelo nak, buat perang, antu se ini tengah dinta, messenger han. Masih uthot aku ni, kami orang live hati makan uthot curut lo, lakuan, jadi pan ini hemana kahun jadi apa, masih malam sopon ini ani ko lagi nilida lapana ni tangge rakhi apo ajone lo to gabe masih apo je tonde te beti lakhi masih ini ke doer lo sida kepaklang dicere masih ini ke apo ra ke ni lo masih ini ka tihan anu anu pandu te ma kacepa sida alang itu ndak kapre asai jone bangun le lo sida na ce tongun XCM Gurip Singh Nasara ke hide I want people lah coy pat dan manti thai kini Aku ni cumi itu pun lagi nak cetong dun kami kat society nanti saya kira ini agensi lagi kan orang itu cetak itu bumi satu bos kita ini cumi itu pun lagi itu mungkin hari masih kami itu cetak kita hemat je cumi boleh dengan ni.
ini lah kalau besar X DFO dan DFO itu lah pengepat jadi alang ni dia bosan aning mesen kacang itu wantong pelengkap boleh kacang itu baik mari kesal Kado mana kado? Nanti Juli baby nanti kali, pokoknya tak asal Juli tinggal lagi. Sampai nahan se pisi dah. Dr. Dhrom Singh Timung ang kacepat tukang bong sa may pinir ni kalang itu muni ng pranglo ano may hirjumi penajok kalang itong kacepat duk penajok kithek kiri penajok alang lisi ajir bi to mahem dampo met tamelang thanam dam pula salang li kithek ga joini kacepat duk ga joini pini kalang li tumelo choro lo lang li phana puson ke claim ke dam thega pot rada to ma phan sa melang li mathang jongjong panjama tha choche si rada phan sa me ke ma tha bi ben ke claim ke dam bi thega pot non bang galang li phasi buthot apor bi thega Pet polote alang lam sepang cengeng pergi so lagi cengeng pagi. Sekarang teman tham melo hedi, ada lang ni na tu kopi posila so na uji pinang kok manon, kan situ macam ni cupa melo apa lagi lah. Alang ni lah na son kaum istimewa kelong. Masalah ni lah support puri dah dah fisi lah pagi pakal pun dah tinta lam kini so sini bercoba pun lagi. Kalau turun alang ni pan daerah ni nol las an after pesita lah an isi istimewa kelong dumpen, apa nak tu karbi live kadang live tunta laan kata lo dumpen kithek dumpen ang pan anong ipige choro melam ko choro lang asi thanglo apen pini mupen dia chongteng da ni joile se ke berlo ni pini setani lega por besite bang we Allah ni pini matipung pulo hata jipun cuma tha masih lega langku habe long talang bolo rada bonche ko da ko lang bonche no masih kosong jalo ma pumat chidam thuji mo chuchu tembrong lo bodayo lalu Masih aku sih macam thang tu mungkin apa yang thang aja. Ini so orang sponsor tu ke Rajan Ropi, orang ke dokumen ada officer. Nili ke supu, leh. Masih tu thap pun tu tu. Lacing tu bawa tu pun orang tu orang mampu. Lalu itu kau ada bangki, klasi lo orang bagai orang Rajan Ropi jadi, so supu lo. Tapi polisi ni buat alas bangpok. Apa ni tu non ke bang thondalah ni suara ram lo bagi bang thondalah lalu apa PC signifikan tu lo pelo alang di pan jalang di ani tu non tak tapi semua hot alang pan ribu mahut alang di pan ko mama se karab dun ma ha sulama ceteng ni aku ni puba ceteng nang ni pasi piu ni pasal so ceteng nang ni kisu hut ko mama karab dun penon nang thepal lo tu ada tu ceteng ada kem dua topik masih ke ceteng ni dia mata si Gopolo po siya kuno kalbe tu makin lagu. Kasi soba ceteng ni, salang ni ceteng ni lah pinla sobel alang ni lang pakai kerabat orang pan aku cikimu tu si aku kacut tu sama kasi misalnya saya. Si turun orang pan masih London ni ke putot apa begitu.